Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kareba silo-silo kumaneng, iya si bawa siloko elemen buk bepa buah sepang. Asalku Muhammad Akmajaya nomor urut 10 asra. Asalku Muhammad Aditya Fajar Rizki nomor urut 10 Pak. Asalku Adi Muhammad Daris Fahrisi nomor urut 2. Asalku Muhammad Faris Wahyudi nomor urut 20. Asalku Berlian Lebar nomor urut 5. Asalku Anjas Pratama Al-Ghazali nomor urut 3. Asalku Ahmad Zaki nomor urut 1. Buah sepang boleh ridua ada yang dari tuna sepang. Ya rega seku betua nama su irenua. Sare puama akhiri soange beti mak buah la rega papole. Aselena maka guna lauri alena kutopari laini. Bola celak kalungku lebih 10 lengah wai minyak Dicampur si kaca wai. Digaruk enak. Pada robunga si bawa rodauna alemu aleku pada udani teri masih di tandrana si toto. Murid pancaji rilino kurang riwata kalemu latu cap